دنده خباخي يامتي أبلاي نوضح ياغري تيمو إسنس نجنا رابطاني جبنا خيوسون ثاني جمعاني بچان هو جديوسون ثاني إسني ساسا بلقودة خبطاني تنالان تناسل كهو دنده هندي كيسانو سايلانو نخياس داولانو نخيالن غلطوما والفادا إسني جتشون بربادا أكو nama habitu biya nama kaisa taye mana nama kaisa taye jarra hodi hanar gadde oso namoni hedu hindande isu hodi kuli kijiba la tawakkal geisu khijiba sinya ta oso nanjani hindande hamullata khiya gal mangahu abdu khiya harara khiya min kaisu hindande haje ajanda nama yo hamo onto nan fayyana ragurra jafate ejjanno fi kutanno fi muranno ali kare murade to ran tan sadarka hanalla akanga kuna gode sani gaditti ammo apply ni daggeeffachu carra apply ni na kannena ti agarsiise harai ni waan inni godhi naanjee godhe waan inni godhi naanjee irraa fagaadhee sadarkaa kanarra ga'uu danda'e silaani fiideen gaarras dhaabbachuu hin danda'u guyyaa akka namatti tolu hunda keessanuu galatooma alfaadha isin jechuun barbaada egaa warroonni pilaatineemiidhaan beekamtii fudhatanii asirra baatanii urjii 6 fudhatanii urjii 7 fudhatanis guyyaa baruu urjii 8 akka asirra baatan torbee kanarraa akka asirratti waliin deemnu abdii guddaan isinirraa qabaa kutannoo qabaadhaa murannoo jechoo fi cichoomina qabaadhaa ibitti amanaa takkaafadhaa isin jechuun barbaada kanaa walitti huni jalqaba malatti muraa miti ifi fuuldurri keenya ifaa jabaadhaa galatooma. ባላለው ተወልጃለሁት ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል ሲሆን አሁን መገኘው ኬንያ ናይሮቢ ነው። ናይሮቢ ከመምጣቴ በፊት እንደማንኛውም ሰው 6 ዓመት አረብ ሀገር ሰርቻለሁ። ይህን ወርቃማ ቢዝነስ ድል ያካፈለችኝ እጅጉን የምወዳት የማከብራት የስኬት እናቴ ደራርባ ስፈተው መንጀን አመሰግናለሁ። በዛሬው ቀን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት ኤክስታር መግባት ቀላል አይደለም፣ ብዙ ቻሌንጅ አለው። ግን በቻሌንጅ ውስጥ በውጣ ውረድ ውስጥ ደግሞ ስደክም አይሆንም አይሳካም እያልኩኝ ተስፋ አስቆርጥ ትችያለሽ በርቺ ጠንክሪ እያለች እናትም ቤተሰብም ሆና እዚህ ደረጃ ያደረሰችን የስኬት እናቴ ደግሜ ማምዬ አመሰግናለሁ። ምናልባት ሁላችሁም ቢዝነስ የጀመራችሁ ናችሁ። ትናንትና እኔ እናንተ በነበራችሁበት ቦታ ነበርኩኝ። እንደናንተው ስልጠና ወስጃለሁኝ። ምናልባት 4ኛ 5ኛ ኮከብ 6ኛ 7ኛ ትኖራላችሁ። ግን ጸንቼ አፕላይን በማዳመጥ እዚህ መድረስ ችያለሁኝ። በዛሬው ቀን ደግሞ ፕላቲኒየም ፓኬጅ 6 ስታር 7 ስታር ባጅ የተቀበላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽን። በቀጣይ በእርግጠኝነት 2026 የመድረክ በ8 ስታር የ8 ስታር ባጅ እንደምትቀበሉ ትልቅ እምነት አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ከላይ ሆነው ታላላቅ መሪዎች ማሚ እንዲሁም አባታችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ እኛን እያገዛችሁ ትገኛላችሁ። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ስንሰራ በቲም ወርክ ነው የምንሰራው፣ ብቻችንን አይደለምና እናንተ ናችሁ፣ ትችላላችሁ። በተስፋ በጽናት በርቱ፣ ጠንክሩ። አመሰግናለሁ። Biar apa kita sih kayak dia pun cicara kan kita kan cincin aja kan tapi kan kita sabar je pulang ni. Doai berarti ada musim produk. Kenapa dapat dia jangan cicara kan nanti ni kapan ni? Kita selesai mungkin tahu. Di darat dia cuma tak semua kita pun dia cari. Asal buku jalan, kita nak sekarang oson syapu, oson soda.